megalayapost.news. Federation of Khasi Jantia and Garo Peoples FKJGP North Khasi Hills District mentaksingi kalalej banyak kundu ya ke Dr. Dibla kepada ke Medical Superintendent ke Civil Hospital Nongpo ban penpau ya kijing ki bayi dei kijing duna ha karukam ai jing chakri ha kaliang ka kwat ke khia ke bakta ya ki ba ke dan kam ya kijing smart ke bapaka kajing temu jong kajing kundu kare hadian baga sengkel ayo shibon kajing o jingnam na ki ba wat kijing pang ba mulumala ha bani pha test chaki ke hospital Shimet kepada nak dau kajing bombiang ki kor ki bor kum ka X-ray, CT scan, ultrasound ber kiwe ki tiar ki bade bandon ha ketika jaka ajing sumar ke distrik. Halor gani gamat ke FKJGP hapo ke jinglam ujaran sekretari ba riki majau kelapan pau bagadai bandon ke jing penjanai ha karukam ajing syakri bapaka syaki pajba ber kala karpat ru ban pentrikam no ya ke trauma center kani ke trauma center kadai ke balabu kerpang banyarap ya ki pajba hari bohi distrik khamtam ke jingdon ke national highway babun ke jingja kija ladan kam ban pentrikam no ke FKJGP kala kuntu ya ke bor penyai hospital bakan simkhia no mardon Syaban yakren syaka sarkar halor kini kijingnya bayi kenduk ki pajba badru ban pentikana bagi pajba kinyo ya kijing syakri ha kalian ka kot kya kemadan kam upajba kalian ke FKJP North Khasi Hills District mentakasi layo banwan kenduk ya medical superintendent jong ke Civil Hospital Nongpo banwan pej halor kijing duna jong ki ni ki tiar ban tes ya ki nongpang ki bawan ha kani ke Civil Hospital marba nakapor ngi iba na Civil Hospital Nongpo ke juru force ki hospital banle ki tes ki bah rukom marba kejing pam padbiang ki mesin hakani ke hospital Civil Hospital Nongpo marba kimbing ini pet istem balik kani Civil Hospital Nongpo tam ya ka kalar kala istem ngai bahawat hadin kita ki bala ya kat kita ki mau jam juga istem empat don kita ki tiar ki babiang ki machinery ki babiang bakin long kilat jirap ya ibaduk ba ngat ya kita barem kemudian ya HBD bekas scan ke X-ray hot kladon reba kampat ya 24/7 ba kaniat baru sisi ba kiniok jimentoi ya kini ki ba ja kum kini ki minor accident HBD bantas ya ki X-ray ti ila yo kenduk ya medical superintendent hang yo kenduk jingi ngila submit ke darkas iru ba kin pembiang no sen ya ki tiar keberan kam nuri bakal jubab bangyo ni yong ba HBD bakal ultrasound kilo ong ba kimpat yo ka babiang namar ba kadang kamia plat ke Civil Hospital HBD ba kilo ong ru ila ai ru kita ka assurance ba hapok ni usnam kan sedon kan sengi sayo no ultrasound hapok Civil Hospital Nongpo kawil kuwi yong ba kajing pemla jung iban ban penbiang ya kini jaka kalong ba ka trauma center ya ke banikong kadi ke trauma center ke ba hakmat du ke ba ngila de banyo mar ba kadi trauma center kadi ke la snai kana du ndain tain reba hadu mentam ni empat penteri kami ka ba kawe ke jing kalong ba kani ke trauma center kamlong in touch kan kamlong isenda bat ka Civil Hospital kan long lang kejuk building ngai ke trauma center don lakajong ba Civil Hospital don lakajong kunta ka wanra ke jing bantri kam apo Civil Hospital Nongpo tena kaliang jong i medical superintendent ru ilong ba ilabu proposal ya kata kalinti kezat ke ban ya sno ya ke trauma center ba Civil Hospital kenang ba ban sup ban shift patient andala sedang itu trauma center lala ban bulu ki mesin hijing don kam marba ya mentahi ni sayo suai ultrasound bat ya kiwi ki mesin ki benang don kam on sa installation marba kat kum ka jubab bangyo ni yong ba ila da phak proposal sa ka state government ba kan penbiang no mardor ya kita kitiar ni nak liang seng ni isim ya kita senjam ba ni pha kata ka dorkas ka state government ru bahkan pen ya gijing don kam Civil Hospital Nongpo mar ba ka Civil Hospital Nongpo kam tam ni Civil Hospital Nongpo kemudian po highway ni don kam bahaya ke trauma center da don ke trauma center mesin bolok ginbiang ka jingsuk ipat ba hang ni hapo kadong katem rubo jongi kanlong bayarap siboni kipat ba namar ba banyo kita kiba kamrem kipat ba jongi kinomla ban siwi kita riba daladon hapo Civil Hospital pada kilala banyo free ba kimdon su kata ka jinglot ka jingsap jongi bakin let sigiwe hospital private kibarem banle kita su kibarem ti ngina kaliang ka FKJP North Khasi Hills ibu ka jingketu ya ka medical superintendent badia ka health department juga state hi bahkan simkia mardor ya kini
jinon kam ki badai ban pendit penbiang hapok ka sebil kalau po habai dei baro ki machineries ade hakitas nani ki machine ki ba haka surgery haka ta kapuit mah kila de ban biang hoi nilai kedua yang ka ultrasound ka dan tambah ka ultrasound ka dan tang na benta kilong kemi ba armen je ada kini ki pajba nongpang in general ki ba kimio bentas kita sekian hal letas sebar tekam dan jemut kata ka kates ke ban sutes tang benta ki ba armen reba kinongpang ki bawan nabar kinongpang semen ki ba mrei kita ki long kemi ba armen kimio lang ki mentoy to kendiat kumban subenrap susuk kendiat habede ba kini ki ultrasound machine ka ultrasound ka don namar ba nakaliang medical superintendent ilong ba kaladon ka ultrasound reba ban operate di ultrasound kadon kam ka certification ya doktor bakin haban training suah bakin operate ya ketika ultrasound ta nakaliang IMS ilong ba kasim jenjar sigade ya kini ki doktor bakin haban training sebar kum seduk sa bar ka state Tamil Nadu reba ilapit menta kasaka training hapo negrim sukaladon balik kimpa hajan kenang ba kini obat sedang ya kini ultrasound machine habai de ba in general ya baro om tang ya kilong kemi ba armen Megalayapost.news